الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. لك أن بسواب لك الدانوك لك أن بلو أسلامك لك أن فتن من يذاتك أبين على فاكام ركما لبنك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي majoro mina dongo uhudu kele besinga wala bon besina wala sa mona min duna kula badrula ani badru kofe zaidu ka sariya dangar min ge kula ani Abu Sufyan wala kwa bita mona bo ayrela kata mona kura dunga fara koroleka o be farale nyonga sa nana be minga we ka kele do labe kele mi won bisika ke kele sebela mayre na bina uni Muhammadu faraka bo nyona sallallahu alayhi wa alihi wasallam o de kera uhudu kele ni uhudu kelefle durusu chama ba kono islam ka ngalame famuya mun bit akono anga tarkizu ko de ka an sisi o de ka anda ke doron ka ke kuma be ka kelem masala lame de doron ko me mana bo ote ango foku yere min be sira ina we arakira ka nyina ba kira chugo mina sallallahu alaihi wa alihi wasallam ani kudo kira ka nyina ba kono kere wola do jihadu ay jihadu munke bulum num blakata ay bataki munun ci masakewma ani ayret ma do check baru yow bi alkira kasira kitabu kono sallallahu alaihi wa sallam kitabu sahalu munu ye koyin sebe asebe chukwere la akera chukumina na kera kada kuminga munu ya sebe a chukola oyi islamaya gafe sahalu ango kodo be kodo kera ala kira tilla sallallahu alaihi wasallam kodo kera ani modo che anaka ay kelem nunke do be hawadisu do tomotomo kabulu kono ka shubuhatu masrini oye ka islamel la bushini ay ka sura na fora a fochula a kira chuwere mina choi na forati buya de duka nyeshi islamema korata duka nyeshi islamema hakili sanumandi la bushiro foi sura ala o nga o haditha kili o koi islamea jugu ya ta ka fo ni juguye ka kuma turu akunka ka kuma nyami abke sobi ka waswasa do islamed sukuna quraidi hal ni makuma hakilla do bin ila shaitan no ko kirai ni nge kwa manye shaitan bina o jigi kono era bina ko akuma ngaketa iski akana keta islam wa basura anyebe mafo wejede ema ali kele do be taki ani tara na nyere refoli isigele fardo fati azura fangele ni de kufore atoma fiyo ala ka ti manda mara ngo sirai akara ngo liwe ango yoro fabia ko hudu kele anda islame chama ya barobe aya masalame wa mechugo chamana kakoro o anga laje akko kera chuwere mina choy ale kele ni kumallaka li damna na kitab chife wa awwal ma fa'aluhu bi hadha as-sadad
kuna na fen folo min sigi sengasa ningoina no ye uhudu kele koy أنهم احتجزوا العير التي كان قد نجا بها أبو kuye nyameu de kosoro saka faranyonga nyame munu ni Abu Sufyan prokutura ni nyame munu redi yaro ango badru kella wuli kungera nyame munu kama ulu masoro nyame ukishira nga ulu era de ko ku tison ko fu ka jira de ko sebulu ye ko fanga bulula o keramige ala uka dese nu kala fujira to ko nyame ko kishiraw wuli keru ka nyame mun gama ko yima dabo kele kama afara ko ta sira daw ka nyame o ka nyame ko kishira o nyame mun kishira ko kuma wulu fara nyonga kele la ben folo udu kele la ben folo nyame mun kishira badru tamade umbulo ni ka kon kele kele ya wuli kungera nyame mun kama ko tamade nga nyame mun kama no nyame o sovera yo nyamo faranyonga والتي كانت سببا لمعركة بدر nyame min kera badru kele sababi nyame munu nulu kera badru kele sababi ano na hakili bala ka nyame temeto kera sariya do de wuli kata o kama bana o ko de dana laba ka kele badru kele ana wolo ka bo o nyame ko indela onyame munu rekera badru kele sawbi وقالوا للذين كانت فيها اموالهم ko mogoma mamunu nganna fulo kumbe onyamena nyame mamunu nganna fulo farale nyonga maganga kureshu ko o mogoma يا معشر قريش قريش جماكلو ان محمدا قد وتركم وقتل خياركم ikado muhammadu ye monedo ala de ay dimido ala ay ala ba sugandilum ayulu fa فأعينونا بهذا المال على حربه وكما ايان نمن نفلو منوي اكلليكا اكا نفلو من كشلي فلي او بيا دون او مغنغو يا دون محمد ديميدو على ده monedo ala no e ala ma sangoro talu khiyarukum ala ma tomoniu aka ma aka nyemo badru la yulufa mana aya ndeme ni aka ni nafulu nuni akella la'allana an nudrika minhu sa'ra adola ana tajru sara surala aya ndeme ni nafulu nuni na ya kele la'allana an tajru mona min dunana anubo أنا تجرو سركالا فأجابوا لذلك كودو كو ببدر نفل ما كان نفل بال نعمة نو ما كان نفل ب نعمة يمام نو كان نفل فرالي نو كودو كو كاكه كودو سونا وكان نفلين كابلا كريشو كبلوكا أكاكا كالك ركله صلى الله عليه وسلم فباعوها nga ko fere de kundo de ya fere de ate ko mi kwa nyama obina boshu la doron ka keka kele ko mi nu ku bina kele la benkesa umma go be nyama ake mina naka cha ubina yala ka nyama o yini ka fara jonga ubina nyama san don doni ka fara jonga na ni nyama groupe yi ay singa ni fere ama amena keka na kele buluda ukmana usona nyame tu usona we nyame nunu fere reshi nyamoma ubina keke nai wa kanat alf ba'ir ko nyame bakili de kundu alf ba'ir nyame bakili wal malu 50,000 dinar qawar bana mutukali wa biduru o de bena nyame bakili nsongoma yo de sa nyame bakili minu kishira badru keles kungulla nyame munun kama nu kishira Abu Sufyan bulu yo nyame o de sauti ko bulu nyame bakili mutukali wa bitu
sanu mutukali wabitu وفي ذلك أنزل الله تعالى الله تعالى يجيني دك وكو كبارلا إن الذين كفروا كي كادو مامن كافر يرى ينفقون أموالهم وبوكا نفلو نفكاتي ليصدوا عن سبيل الله ولا ساكا مودك كبو على كسرك فسينفقونها بنا نفلو ننو نفكاتي ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون كوفي نفلو ننو بنا كوما نمساي وكان نفلو نفكاتي بنا كوما نمساي وسيبنا كولا فنا والذين كفروا إلى جهنم يحشرون كما من كافر يرى وبنا سيبنا كولا جينا لا هرفنا إلى جهنم يحشرون وبنا كفوك تودو جهنم أسلاموني يريتا يفون ما كو آية سوى نزول كما من فورك كو آية ni آية سبب نزول ديوي آية جيجين سبب دي ولي من كونا آية غلاني ويجمعي نون فلك وكان نفلو دي فرانيو غانيا مبكلي يو دي سانو متوكال وابدو أنيا مبكلي سانو يجمعي وبنا كيكا أخدو كلا دي فيناسي ولا ساكا على كرا كلا كا داوين كا شلتنو ay mona min dula ubina tasisa kata madina flengolon chika da kulon chika ala kila na no fe ma beka befa wala be de kini Allah ta'ala de ko lasa ala aya ji kikado mamun kafiriyara ubuka na fulon nafakati wala saka akeka mo nyoni ka ba ala kasraka uluka na fulubba ubina fulubba mun boka islama ya kele akoraidi wala saka islama ya ndige bo mo hola tewa kamo dace ka wasu lamaya mawata ba ala ko kubo keke kubo ke ala da tu balo la kuy ubu na fubina na fakati nke ubu kan na fulubo ba do ala ko kelella ko ngabu kuma ni misayde dono buna ni misad donna la oda matere utisiba ya surafana ya dabo minga utosoro no ye kamo kodo kabo alama atna ke sababu ye kaslabe shilatnu atna slabe balikake wasebina kula sekeri la koroidi ma kele dabo fon fenga mano manye koroy ko sekeri la kada ala fon fen vle ni an fon fen ni gabi an won bulo seba so dai na tay ambulo la fu dai islam o tay o tambe hakilla biya chendo ambe hamis nislam ya kan yeta mi ko dem shiga da ni hakilla yi ana mete nazaro ko lika jo fui ama fui bosla bayala kafiru kabni alkiran na fubi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma wulla ko islamaya kele akana ta nyefe o shika kele masika islamaya sigi kofe wada ta alkira ka kuma bi sallallahu alaihi wasallam akuma fukali tisran islamaya ni ajuguka mamun mi islamaya jugu ngelu ni nuba fu ba kele ka shilatnu o luta jorotare la tisran uluni an yɛrɛ dama de maa munafiku ni maa minnu bɛ silamɛya tɔgɔ wele u yɛrɛ la ka sɔrɔ limaniya tɛ dusukun banabaatɔ olu de ka tiɲɛni ka bɔ silamɛya ma tɛ kafiri kungelen tɛ se ka foyi kɛ silamɛya la foyi a filɛ kɛ hali bi diinɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ siran bɛ kɛ min ye ka tɛmɛ silamɛw kan ka tɛmɛ silamɛya kan kelen diinɛ tɛ yen min carin ka di ka tɛmɛ silamɛya kan hali bi 29 siècle diine teyfana mi nani hakili sanuma bita ñon fe katime islamaya diine tedgu kolo ko kabbi min tabiyaw na ba adama di kabbu yana ka karama sigama katime islamaya nunu e ni min bodi ndo inte war fitini ni do de ko to wu mana sigi saka dollar
milliards voté kabla ka do islamé jamano kono ka islamé kele o waru title ga yala ha idona internet kono site ube munum financer do du sarambede je dungodo ka kuma jugu do fo islamé ma je dungodo ka kuma langolo do masri ko fo alkirama sallallahu alaihi wasallam asitu be nga barkayra tasitu la ali ufle bayre teti maka jetere tuka ti foi ti islamé ado wala be so be ka islamé chari katafi adaka lumana min zebe konni islamé beta era ni mambi yere kalama ni ma ngama ma juguda ka ko beta e ka ta nyenya yaro tobo ka kegu wali adama de yere fon fena ka kegu ite adama de ka ko kiri na jugu ka shere ambe ka ngani fam karamba ka ko kiri tike na jugu ka shere te ni bisla ba nyeni si obey kana do were kono ago ni gibita abokar no ngoro ko nyeni shiauga situga ira ne ko situ eba da gibita abokar no ngoro ko nyeni ha iti nyuma malede tata shukoro islamé ni do islamé de kono ka islamé ga fi sahali wulaje ika islamé do mun be islamé représenter je kono bi don ba sebe la mun be je kono ikulu yiniga fasalu ahla adh-dhikr in kuntum la ta'lamun ga kisi do ka internet fiti mana be romma ko siti do be atitiri ali december ka do riba donc ma façon mun kana do akono ka kala dununte foi fo ka nyeshi islamé ma ko here final 100% ko islamé kele nadara ko cha bangi islamé kele hali kam gowta ka tu formi ka tu kala islamé kele likam onge mustashriquna we ka more taka kala ka islamela nga kala mu islamela me aka ke islamete de asiga shubuhatu masri ka bo ka islamaya kele no kuma mana nibi famu tata rola nibi don tata rola o de bi deme alaka deme ko fe ka o kulangulum o kuma langulum kumbe o ala de ni masala fosa kubo na fulo fo fe nga ko kubo islamaya tunu utise koy kubo na fulo nafakati kwa bitla ka kuma nimisay ko wa sebitla ka kula se ka kula koroydi olu kunta fa islamaya de ka du ko jamana ko na aduna utafe ko mo ko do islamaya la ko mo bala ka do ala utafe misri ka wele ko jamana ka misru bala ka jo ka jamana ka misru bala ka wele ode thumma yughlabuna sebu kula ko o anu minimi matubi ka se yako ila jahannam yuhsharun olu bina farajonga ka tulu shoridan ko mana o tawn zran to dok madula do bulba to hawjale bi jika nana nu kwa kera chuko ye usazu ye na wulika do wi u ga islamaya kele koy tondo de be ko formation tondo de be ko ni formation ka dina jugo ya bisiga abu jahal nun dabo kureshu pe ñoy mi gara ke contrôle formation me mi jogo shaytan iblis ay bi participer ñoy mi da iblis alayhi la'natullah ñoy sira yoro la ke contrôle tabu do yasiri iblis ay de yere yele makkan na faruka ñoy la adato ene na ki ibn al-islam ko formation beta de adunata porata shaytan batulo do bujien batu do de baketa ka fe beke
na ka du yo ga war izini dila silamaya kelali kama ala ila idu tawni kwa abebi tilaka kuma nimisa ye bone sebi kula insha Allah ta'ala tafaalu islam fika tafaalu de ke ka yere kun yakuba yani ala kan laydi ka tuki yere sira ni shaytanaka tahdidatu ni shaytanaka wasawisu yeki yere sira yara kuma dola ni akuma do were me ere skile chigibit ke yere yo est-ce que islam est double toteki islam est au fin quoi اسلام توفي اسلام ديجمي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ونيت اسلام دون دنيا بلاكنا هو الذي على ارسل رسوله على دياكا تشيديشي بالهدى نكانداي ودين الحق أن نجي دينه ليظهره على الدين كله قابلوا بني دين توبكسا على يردك قال بنوك ولو كره المشركون كهلني فلانغفو يوكون يدونغو فلانغفو بينيس لابوتا توبه فلانغفو ala kilibadiya bislamaya damari kono bi atobe flangafu munungo isa ala de olu flangafu munungo maryama beta olu flangafu munungo isa ala kafara ala ka tawhidu koni bi o bislamaya kelendela ala ka kilibadiya sabati be dine kelemi kono du kolo ko kabi ibrahima kasra o islamaya di كرنا الإسلام دين صلى الله عليه وآله وسلم من هل نجيب دون فرماسون أتى على كان لا ينولي جيفا ما بيعك كفرماسون وكان تار نيوي كدولا ده وكبوكا ككنيرك أني بيدو مو بيسراندي kafiri mais kafiri masaka mais mi songa bob bi ka guerre déclarée islamia contre ma foni nana sabo fara ka to do da dola ki bo kele ngando made jien kono sebe jamana mais fa may bi ko abo bo ka guerre déclarée contre l'islam jon bake jon bi songa bi koroke hali jamana datuguleni sheniti songo ke ayre no famu yiti cho jamana datuguleni sheniti songo la jamu ma alaka bodaka akala ثم فتحوا باب التطوع لكل من أحب المساهمة في غزو المسلمين. أوا سيدنا سأولو يرسل كوفنا كنيونغا كنافولو من كنيونغا كتنزان نو ينام بكلي يقولني كو كوفيسا ونانا تطوع دايرة نو كفولنتير ويني ni mami yere psika boyere la ka kele indeme yo fana deme daile wu se bela boy wu se bela dila ku e deme daile sisa ko ni mam bisika kele indeme ni mam ba feka faruka ka ala kira kele sallallahu alaihi wasallam min al ahabish wa kinanata wa ahli tihamata kabini ahabishu la ni kinanata la ani tihamata qawla mbe kabila wera ni sigida wera we min kureshu tegile uye wele blani mbema parce que ukajate la koni ubele juwe alakira bi sallallahu alaihi wasallam ko mi kafiri jamana num filasa ube shita islam afa dode sega ta dugo doni do sega musala hake ente shita islam afa kafiri jamana shita islam afa kabini kiran nana akode mbeti sallallahu alaihi wasallam to nunu shi ya dom mangaw sida wulu ni ala kira be nyona we dan kira dangarula badrula da buna kele kura min buluda ye de me yina ali mo woro fe munun te magango ahabishu bola kinana takaw bola tihamata kaw bola
وأخذوا لذلك أنواعا من طرق التحريض كوي لشولي نونيو يو تشامن بلاسيان غوينا كمو شوكا كي على كركلليكا ولا سكلين akasika kekele fanga mai alla ben fanga kabuya كوي لشولي نونيو تشاما سرات نغوينا حتى إن صفوان بن أمية أغرى أبا عزة الشاعر فكتاسي صفوان بن أمية وهي شاعر دولشو شاعرين طبعا أبو عزة عليك كبار دوبا عليك كولا عليكم من نكل جوانا الذي كان قد أسر في بدر عليكم من بدر لا كل جون فيه فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكره هنا وأطلق سراحه بغير فدية أكره لب لك ترك ما بولا أمك ما بولا نزلا وأخذ ما بولا من النتوب عليك شاعر كندو دون دلا كندو أي دون دلا يفوي كفر ها دون دلا كده كما دونزو de كندو كما سكي تقول نيونغا kabila sangora tanuka kuma kauni we kabila fana lagushi kuma fochugo ya beke lagushi bay ima kuma dawla ite ngorota sura kofe alikum shairu jone amak kuma bolansoro o alakira hinana na ka labla nga benga do temina ni alakira ci alabla la o jumay wa akhadha minhu al-ahda bi alla yaquma ضده alakira laydu ta afe ka fo kwatif atibla alakira contrôle abada no atna ta dongli daka alakira la gushi atna ta dongli daka islamé la gushi atifara kafiru ko ku deme aya labla ni o sharti di u bena o deka alakira hinana na ka labla nga akira benga mi nga weni no ka fo ate kira kelengo ndeme alakira ka atoke kewalila atoke kuma kana أغراه على أن يقوم بتحريض القبائل ضد المسلمين وصفوان موشوكا كالكراكا فوق تشينير نو يا أبو عزتي ومين يعرف كراجنا لك لبلك وبدرو كلا جولة كلا جونا كان لا يدو تافه فنقاتي على كراكله وحالي وتشينير نو يا أبو عزتي صفوان وفنا شو باكا كبيرة وشوكا كالكراكله لك ناكا دوميسيو وعاهده أنه إن رجع عن الغزوة حيا يغنيه فاي أشوكا بلولا كسروك الليل تاي فاكا قبيلة وشوكا كالك ركلاليك كنو تارا كلينا نالك ونينا ما سجرا أبو عزة أباك باني أنا فندما أتنا فندما كوكو فدي أبا باني كاكاري يكفل بناته بعد يمشوفنا أبو لوفنا سنتياتا ولولا موني سنتياتا فقام أبو عيسى بتحريض القبائل بأشعاره هو كرامية أبو عزة ولا أي هذا لا يدو برتو أنا لك رجل لا يدو أيوه برتو أولا أبي كبيرة وشو ودو بيجوباني وكما كون دي أبياتو شعريا منو كما سيجوا نيونغا كا وشو وفرنيا كيكلك أي قبيلة وشو اللبنة التي كانت تزكي حفائزهم donc lycée munu na uka funun koro uka sukashi uka fon yuguba dimi min donu na abo yuguba u somi wuli uka uskun fitna kurai kama ikhtaru sha'iran akhara comme na fuye donc li dala wara fana sukanji mina abo idzata tekele Musafi' bin Abd Manaf al-Jumahi وتقول مسافر بن عبد مناف الجمحي لنفس المهمة يوفنا بلان بارن وانا بيدون تلانغاوي دون ما دوزودو لوكا بارك مي وكا قبيله وشدرا نتلا كرا كلا لو كسر بدوما يلوبلا امبارن وكسر كا قبيله وشو ايفي جون نانغا ودو بيتو كيلي ابي قبيله وليكا جواسيكا anaka donc singile kuma singile siki nyonga majamu nuka chefania korodo walma dimi min dona ula walma
moke do dilla ka mone do boka na ko kuma de do signonga majam kabila vuli droka do kula halno ya soru tindala kada we ni ndongi dalangara baflay ulu flabladna وكان أبو سفيان أشد تأليبا على المسلمين بعدما رجع عن غزوة السويق. كو أبو سفيان فنا كمو شوكا كعلك كليكا كو أبيتا كنا جوجو بيتاي جانغو علي سيجلي كباكا دعك كلينا غزوة السويق علي تاركا كدعوتو كلامنا علي سيجلي كو كابولا ودفن علي كدسوكاشيكا أبو سفيان ango ni mo godunu no bes la bela ma di sarabe ni yanu ka kes la ma di photo yi nga hakili to la tuma be yani kanu neni yani kana kuma jugu fuma ni yanu ka sla be ni yo kibaru yawdi Abu Sufyan radiyallahu anhu ukmana ni asura ko ali de kama shuka mo shuka ki alkraka barka ngabu odo katime betaka jango asegile ko ka baka sawi ko kelela khaiban lam yanal ma fi nafsi kadaka ale bonene sigira ka bola adusuka shilena akalla basra بل أضاء مقدارا كبيرا من تمويناته في هذه الغزوة بل أكاكلير اللبين كلام مساكا أبولاكو فنباتو كلام من يابولو أبولو فنجينا سكاشي دوفر لدوكا وزاد الطين بلة أو زاد النار إزكاء إن صح هذا التعبير كو دوفر لبغندرو جيكا والما دوفر لا تسمى مناكا تعبيرو ni ko juara ko me amukuma mun fo bona la ka foko soroba ka shop ga da fara ko be do ku ka kaka on anyo no ayo arabu kan dali do fo ka fara ko ma asra quraishan akhiran fi sarriyati zaid ibn haritha ani me quraishu soro ko sayna zaid ibn haritha ka sariya من الخسارة الفاضحة التي قصمت فقار اقتصادها كسارة بمي كرشو سرونا كده سوي كوكا سوكو كاري كوكا ايكونوميك كوكاري وبلو فيف بفرالي نيونغا كجابو فيف بفرالي نيونغا ومناتا سانيكي وبيبو شولا وانا كتاب سيكي بالاكا فوندي جاتي فمنو نابي نونو dusu kashi ni kelei chere la usebedu laka mona chama de donuna nyabu ya nyon shuka ke kira keleli kata sallallahu alaihi wa alihi wasallam o wafika kelenka asebe koroke ka mona bo wirela sababu mununa no ya beke ka tuka o sababu de fofo kuma sebe وزودها من الحزن والهم ما لا يقدر قدره ko nin ko nunu min filɛ k'a ta baduru la kana se ko minnu kɛra baduru kɔfɛ n'o ye min Abu Sufyan sɔrɔ ani Zaid ibn Haritha ka sariya ye min k'u la ko nin fujunu bila maaw la Quraishiw la min ni maa tɛ se ka hakɛ fɔ k'a fɔ ko a hakɛ yɛrɛ ye nin ye hakɛ t'a la ka dusukasi hakɛ t'a la وحينئذ زادت سرعة قريش في استعدادها للخوض في معركة كوني مبارلين يونغا ساوديك رسول بني كروشو تليا جونا كاللبن سبتي كلين كما لو يهودو كلين تفصل بينهم وبين المسلمين كلام من نابن ونسلام وفرق بنيونا أقوم ينبوني زي ولما استدارت السنة كانت مكة قد استكملت عدتها أيوة كو واتو بيلما سام بيتا واتو بيتا مانغو كان لبنك كان دفع لبن دفرة مغا كرا كلالي كما واجتمع إليها من المشركين 3000 مقاتل من قريش
Quraishi cɛ 3000 kɛlɛ cɛ 3000 o de farala ɲɔgɔn kan maa 3000 o don o tɛ jama fitinin ye dɛ ka sanga u ka sigidaw yɛrɛ hakɛ ma maa 3000 o de farala ɲɔgɔn kan من قريش والخلفاء والأحابيش kabini Quraishiw la ani u y'u bolo di maa minnu ma ko hulafaw ani ahbashu olu ka kɛlɛcɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan sa u n'u dɛmɛ ɲɔgɔn u ye cɛ 3000 kɛ ɲɔgɔn kan ورأى قادة قريش أن يستصحبوا معهم النساء ko Quraishiw ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔw u nana ye hakilila dɔ miiri u yɛrɛ fɛ k'u ka musow fara u kan k'u ka muso dɔw fara u kan u n'olu ka taa ɲɔgɔn fɛ o kɔrɔ ye di حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال ko o de sababu minnu bɛ cɛw sabati ko o y'o sababu la laseli de sababu bɛɛ girima ni musow b'u nɔfɛ k'u jafariya u su ka kɛ kɛlɛ kan u y'o muso ninnu farali u kan musow tɛna taa kɛlɛ kama dɛ musow bɛ taa de walasa ka cɛw sabati mama دون أن تصاب حرماتهم وأعراضهم u hɔrɔnmaw n'u danbew dangan na kari o la u yɛrɛ ɲɛ bɛ u muso yɛrɛ dɔw la u nɔfɛ dɔw ɲɛ b'u musow la dɔw ɲɛ b'u balimamusow la fɔlɔ ani fɔlɔ jahiliya tilew la ala yɛrɛ ka yɔrɔw la kuma dɔw la a tun bɛ kɛ o musow bɛ taa tugu kɛlɛ jama nɔfɛ ka musow b'u nɔfɛ k'u hakili tugu la y'a dɔn tuma dɔ la cɛw yɛrɛ dama bolili ni ko dɔw bɛ se ka kɛ walima i bɛ se ka dugumasara cɛ cogo dɔw la ten nka ni musow bɛ yen u bɛ maloya o ye adamadenya yɛrɛ dilancogo ye nana k'u ye muso 15 k'a la ni i cɛ tɔ ko k'i bɛ boli n'i ɲɛ bɛ musow la ni i baliku i cɛkɔrɔbatɔ k'i bɛ boli n'i ɲɛ bɛ musow la hali n'i yɛrɛ muso tɛ a na taa lakali i muso ye ni k'u ye karisa cɛ tatɔ ye bana muso 15 ta kun ye an bɛ bi kuma surunya yan inshallah waati korona nana kɛlɛ kɔni y'a labɛn labɛn fɛn o fɛn kan ka kɛ an y'a ye sisan nafolo donna kɛlɛ in na u ye jama fana farala ɲɔgɔn kan kɛlɛbolo maa 3000 maa 3000 o don kɛlɛw la o tɛ jama fitinin o fo kana se ka muso hakɛ dɔ tugu u nɔfɛ olu kɛ ka cɛw jafarinya u y'o fana kɛ kɛlɛ in kɔni bɛ sen kan o ye Uhudu kɛlɛ ye n y'a fɔ cogo min na durusu caman de bɛ kɛlɛ in kɔnɔ ala ka layiduw timɛni o darisuw b'a kɔnɔ an yiw ye ala labila ka kafiru sɔrɔ o kɛlen kɔfɛ ka sebaaya kasa mɛn o b'a la awa silamɛw yɛrɛ n'u ma ka ciden labato o bɛ se ka kɛ sababu jugu min ye u ye u ka ɲɛnamaya la o fana darisuw bɛ kɛ dɔɔni ni ala sɔnna ma insha Allah mana kɛlɛ in kɔni u y'a labɛn cogo in na n'o ye Uhudu kɛlɛ ye
hudu kelen labena ni joina yala idum rajana kibara wara to min bala abu jefu lakam besob lakam balwa islamaka lakam fatul manyak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت